فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی بری نها ده هفبیوینه که خود لگل روزنامه که ایتالی گوته بو و وی meha yani navarrasta ve meha şibatê serokê pekekê Ocalan axaftina ke ser televizyonê pêşkêş bike di axaftina xwe de wê behsa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bike. Dem partî piştî serdanên girtîgeha İmralî û civînên li gel rêberê pekekê Ocalan li 51 bajaran mîting û civînên bi gel re çalakiyên cuda çêkirin. Hatta 16 ve meha şibatê ve li 51 bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê çalakiyên bi navê civînên azadî û aştiya civakî çêbibin. Hevseroka Dem Partî Tulayê Hatimoğulları di vê çalakiyê de yani yek ji wan çalakiyan da axafî gotarek pêşkêş kir behsa peyamên Ocalan ên ji bo aşîtî û çareseriyê kir. Hatimoğulları dibêje Ocalan jî dixwaze hemû partiyên siyasî û rêxistinên civakî beşdarî vê pêvajoyê bibin ji bo ku aştiyeke mayîn de bê cîbicî kirin. Evet değerli halklarımız, İmralı görüşmelerini geleme birez eko evqat tijekirne. Hevditne İmralı'ye merak dike u ez vê baş dizanim. Lê pişras bûn ku hemû welatiyê me yên li Tirkiye dijîn niha bi çar çavan li hevdîtinên İmralı'ye temaşe dikin ka çawa derbas dibin û gelek merak dikin ku dê bigihên çi encamekê. Ez destpêkê vê bêjim rewşa tendurustiya birêz Ocalan gelek baş e û min silavên wî ji we re anîne. Peyama ku birêz Ocalan dide we gelê me yê birêz ev e. Gotiye bi demokratîkbûna Tirkiye dê pirsa Kurd bi rêyên demokratîk û aştiyane bêr çareser kirin. Ji bo ku aştî bibe civakî ne tenê desthilat û Dem Partî divê hemû partiyên siyasî li Tirkiye, hemû partiyên opozisyonê, sazî û dînamîkên civakê bibin beşeke vê pêvajoyê. Û wê bi rê ve bibin da ku em aştiyeke mayîn de bi hev re pêk bînin. Belê gelê me yê birêz. Di demeke de ku xwîn li her derê diherike ji her wextî zêdetir pêwîstiya me bi aştiyê heye. barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Min ji we re di sernûçeyan da got li dihokê avahiya kilweşiya herifî di encamê de karkerekî ji Rojavayê Kurdistanê canê xwe ji dest da karkerekî din birîndar bû. Kesê ku canê xwe ji dest daye navê wê Elî Umer e 21 salî bûye. Naif Ramadan pêş peyamnêrê Rûdawê li dihokê asrayîfek amade kiriye li ser vê bûyerî. بلم لگومرکا فقینه لدهوکه دبجمیر پنج جونی فی الویر ریدانک دروز بویه کو آواهیک اول پشت ماواهیک مازنه بو کوگه دات دروز کرن کتیه خاره و بانوی به تمامی کتیه خاره دو کری کرده بند و بوینه کتینه بند وی آواهی اکشوانا گیان خوش دزده او دیجی بریندار بویه او کو گیان خوش دزده ناوی علی عمره 21 سالن خلق روجاوای کردستانه و آکنجی کمپا دومیزه و او بریندار جیبوی به همان شیوه خلق روجاوای کردستانه و الگوره و زانیارین موارگرتین بریندار بوناوی پیویش کستیه حتی این آیا بار کریه ترومبیل و گواسی بونه خوشخانه جی روشتن درستیوی باش بویه آخفتیه بتنش کستن ده پیوی دا هبویه و جنازه هشتا لجه ریدانه نهاتیه را کرن تیمید باروانیا باجه هش نگشتین جه ریدانه امبیولانس لویره چاور را کرنا جنازه و گواسناویه بو داد پزشکی دو که اف آواهیه که مزنه کارت دا داده کرن بو درست کرنا کوگی ہے که به پریکاستان داده درست کرن کو کنکریتن و مزنن سقفه و همی کت یخاره دو کری کارد بند و بوینه و هر وسط تانکره که آویجی به همان شوه ده بند و بویه و ضرورزیان مادی گهشتینه تانکره جی کسته و نبویه انکو بتن ضرورزیان مادی گهشتینه و تیمن انهزن اولهیه جی لجه ریدانه آماده بوینه یعنی نایلن گلک نزیکی جه ریدانه ببین لی اف ریدانه درست بوی کریکار حتی بریا چند خلقه کانجی بریا کتنا سقفی یعنی حتی 30 کریکار انجیل وری کار کریه لی بجبر کو کار برف دیمایی که چویا یعنی بتن اف هر دو کل وری ماینه اف هر دو کریکاری هنه و هر دو کتینه بنو بو ایکی یعنی خوش زایدی جی برین دار بویا چاور گهشتنا تیمن باروانیا باجری دیده کرن برا کرنا جنازه و گواسناوی بو داد پزشکی دهوکه